Mara musungo ngotagare ke wakati nangemu lenki ala gamisa October nkason tampile ngasino wujunu fili tampile arufilo khibaru benugo kitungere onaru kun kinyandare o tagam bismillah. Lenki kale o kwari ndo pana di jamane pale khibaru nga jamane pale khibaru o raka oma yayi boni ke ngani bene jamanye manke kasenga Afrique kankanan jamanu merankafo bega wono go tikenda sedawo ira sugandi nanya sefele ma sedawo ndo lagine na daru akinye lagine bawo koto nga lagine kama sisa mogosiri yiman kondo politique soron ko nkori me famunu politique soron do yiman ko nkori me famunu yaga mogondo sedawo nka kori me famunu kori me famunu mani kama kenni nagano tore ke wuteni bawo lagne wa munda na nagano tore ke wute na Kenya sino sikia seda onda ko ina tikela ntegeme mosu kama ke wute ke na lato ina fai ina fubugaya sapa yugo ka daga no yeredo yayi boni ga okinye no ken sapa gani commission technique nga kendo yimanku ku sefele mago sugano ndo ku golun kama kendo imenu tanano yayi boni kaga kinye ken kafia ira goluku dabari dome Arsa otoko jamane pale khibaru nga owara Burkina Faso akoy nanti worni lemunu yugon wutuni kahu isura sununga yoro lemunu benu wunga wutunu sino tamiro seguna daga wara temple aro karagoy na kun kafu ikuranugo nga kudo ina barati kemperandanga no kukane kendange fale I jamanye manke kengani capitaine Ibrahim Traoré ani gara koy dangi teke nanti woni sefele mago yugo dabari ido mena kengani jamane le munda mena gai politique soro ma dunga mo sukama bawura koy nanti kenguche kenantinta jamane le mun khara koy nanti kenya ganisa kumbe no gara kude tekenya Ibrahim Traoré wanya na yimankenga alla gana dunga tay kumbani inshallah wa taawoni ni yimanka go ngujanka mana akufune la yimenga Ona bugunonga ora ka Nigeria kamenjili mogoburu nandange hakenga anya sababu ya haramaremu benu nyonkunga togare kenyanga wakengara wujunu tumi haramare meme ngamendo kubenu gadaga kendange fale kubenu kana kanunga kanu wira ganti maga ngo wira ganti maga kengara milio aro tagandi haramare me wira ganta kubenu maga totenu benu ka bono kahana kengo kamonyeri baka yirige honi Nigeria bono kinyene sisa Kodwara jamanyi manke kase kengani Laurent Gbagbo aragante ngani akiten kuti aware asagerne kati jamane ngake ngani Kodwara dali durant politique feda tagunde ara batu yugo tagundi batu ke nogonde ara ko inanti sugandindu kubeno go ninya ke ngani yimankan sugandinde nga alla gana dunge mi gari talo kende kebe go nyana sine wujunu fili temple aro karagoy yerero ke naga finu beno go tari ke ngani Malindo Burkina ro lagene finunga mi gari ke faru yugo nu dagandi katukunga na ni katu donge ndabari kunda Asa ona sage katiri no ime jamane nga soda sunu girna kanendi mogosu kemperandanga nuku arsa iro golle ngome kota idiga kanu debe bego Bavaria gantalato aro Bavaria anta dangini kilometre nu karagidi kenga wo gawo kenkana bangenga ira sergawo ra kenyon kimbugundi sergabe ka jogari ira golli burgabe dabari nonga Kubala nyo mga linki ni kinyandaka o takara no gemdi duna ko taketane ala gana dunga